Dollарды 86'dan alıp 87'den satılır. Rublde 98 tiyindan alıp 1 son 0,20'dan satılır. Bu yerde 86'dan alıp dolar 88 50'den satılır. Rublde 98 tiyindan alıp 1 son 0,1 satılır. Fuchka şlagbaum обменкалар. Kaynar Gold'da kurs 86'dan alıp dolar 88'den satılır. Rublde 98 tiyindan alıp 1 son 0,10'dan satılır. Assalamu alaikum bizdin kanalın kattaloçulары жана коноктору. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө 10 апрель 2022 жыл. Биз Fuchka шлагбаум жакта курстарды көргөзүп беребиз. Saat 8'den 50 мүнөт өтүп калды, достор. Катталбай туруп көрүп аткан болсоңуздар, достор, лайк басып коюңуздар, жок дегенде. Башка бир туугандар да көрсүн. Так, бұл жерде курс 86'dan алып қаншадан сатышы белгісіз. Рубльде 98 тиындан алып 1 сом 0,2'ден сатады. Достор, бұл жердің курсы 86'dan алып 88'ден сатады. Рубльде 98 тиындан алып 1 сом 0,1'ден сатады. Евроны 94 сомдан алып 95'ден сатады. Мыс себетті тарттық, описанияға қойып қоям, көріңіздер, салыштырыңыздар, достор. Әділет ақша алмаштыру жайында болса, мынандай екен. 87'den алады долларды, 88 50'ден сатып атат. Рубльде 99 тиындан алып 1 сом 0,1'ден сатып атат. Мына ушундай, достор. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар.